Rivero kipindi kicha cha Tuneenanye kithitwe kibata muno. Kwanza tebina ya school. Mwalimu mona nguni. Na ndabya kanani kineriwe kuteri. Na chethwa kuteri. Ambia ati tungilile. Ina zani wanone ngi cha tungililo kila kipindi chezo tungililo. Hii karibu sana. Sawa sana. Karibu sana Tuneenanye. Thank you. Asante. Sawa kabisa. Karibu sana. Amen. Asia kitungililo. Na kila kipindi chekara. Cha tungililo. Na ngaiye kakindu wethi ayu mwalimu su ni weane wango yake. Nundu at least ni wameye numuko na siendo imwe ni kwa tisiona ni TV ni. Kwa uno lazima tuambio mana siana hii iye kolunga. Kwa uni kiutethi muna. Ona kila kingi kilomita. Chakwekania. Wewe ndao manavero. Wewe na mwemi unola inasiwekio. Nyeri lazia wekio metuki muna. No ndimo kwa sangi. Lakini nitasia wekio metuki. Wala itasia do. Agora Reverend uzi nitasia wekio metuki. Jezi mwekea we musio. Nyene kia ni musio. Nyene kia mundu na atane zaidi ya wekio. Najue kuwekea na kwetu wekeo. Bishop tisiendwile tofauti. Nyene kia. Ende kwetu wekeo. Kwetu wekeo. Nini itasia ila edhani makosa. Nisiwe makosa kwa zaidi ya mundu weka lakini kitu kuilela. Edhani makosa pio. Naona itasia. Ongezo madha mweme utavyo ndio mundu wetu. Oza ndino kilungu cha Tuneenanye ndi kwa tiachu mwa kitelu na bikienda kutedegwa ne kilungu kila tunediwe na chona ende twiva Tuneenanye tukabikie kupingwa na kiliko kito tukabikie kulunga bayito balapa taende tenesani kenda withie bayi ya mukamba niyethi wa yimbayi yawe kwatyo na misi yitu niyethi wa yimisi ya mugo na misi yungamite nesa nitwa Veronica Masumbuaa batende na mitandao ya mikumukalili eta Veronica Masumbuaa wili kila bandu bonde naende kilungino kwa tendeni wa Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV /FM official naende ni gutabya mudana no mundu tidatine na nise chao kwethi wa misi yithi ya wana andu mabulene aingi naende nituwikia na kunenya tumane tona kuikala nyata nigendoke kila mundu niwe kala laini nula wake naite kala na wendo na ndaiya mundu Reverend. Yes. Giona umundi woka na mundu iwini. Nitwoka. Nitwatomele la bado tumwa. Tikalibu ite titambiye kindu tina Bishop. Asante. Thank you. Ndukaithanie. Masitwa makwa ni Reverend Daniel Chalo akabeba. Ondu wewa ninotani kukuona ingi kiweo ni chomonde. Nekana tukwatanie yuluwa Monenanye. Asante. Nimo bana kwa ntwa Winfred wango. Twamuto jeto kwatiania tiva ma. Bishop Mala, Jesus Grace. Asante, Veronica. Asante. Bishop Mala ni zibala umete wina wini na Reverend Kaveva. Musi wea wandu ya mukamba asya musindu acha. Musindwa wabambetia bayambetia yes bayambetia alabenzo bayambetia nindi no misitu tibulene peila siana musiyo na ni sindi no asiana siaku maybe sibo kana sibo peka na wakati ya musi witha wisi kana ka ngwithi ya musi wi mumbanye nesa yo makanyanika mwana akarane keletu na atiaka na ka musi ndi saithi atumwe tukoniwe ngundi ndi saithi atunge tubebiwe ndi saithi ya kwena makulukulu na nana no sio that no mundu Tuneenanye toete mawoni mundu Masumbuaa then wa families with ya mundu we obo ni mundu muima lakini Masumbuaa ndo alangi ndenda andu maikala na mugo ndenda andu maisonga na mbe na iwe asindu zio ndeta siake na tawe musumbe wa musiusu mundu asuma ile ikala ngwana mbona ata na momepo mundu Reverend Kaveva. Asante. you miake zue ni kalete ni de paimusi ute kathokoi arugethia wewe wako saa cionthe ni utalinga cien cienzio na yumuze umone za umugulia na mwandu ameka watanga iya eta maki hanzicio wangulia Kaveva ekangutabie pakethi inyunthe mwiaseo musiosu andu ni uteka advantage ya musi koube itolonga na yuwe wayo ni wewe na yuangulia na wena backup ya Biblia na mwaine nemo family ya mbele ya domeana ya ndwele ngayethe wo Adamu na Hawa na maathi mwana ciana ile kamwe geta wa Kaini na kala kangi geta wa Abeli na kulwe na you we apply at ndeto isu na cia uthembila wabikie wa uthemba wa umea kila mundu aenda kuyana wia wake ulotethasi na niwe wakita ngoya Ngai lakini tiyo longe lakini wewe ila maendie Abeli yetikilwa nundu umisio neza
na ndatheke ya mwana hinya nundu baikuonekana bandu wa mubu thokoye lakini seba ya kolokwa ni satani nundu ni mulilo ya uyoji yoka yewa ingai ningona we mwano palwendete indi sindo thuku no seo wethi ya jamaa iziko yiwa onakauye wa satani no kukunanga ngone hayo wethi hikuiwa na ya manya sawa niwe neila ya ndiye yo wana yo kaya kulwa mwana mwenye iba ya kulya ngai ko inyo musobe. I want you to know wambe connect families usenge ayangi mwana kiyo yongi abeli wende nonduneka ekionesa aya mwana oyu nake ni wo wana na bandu bakwithiri mosifu ijamaye na ngulu mbinge muno nundu yikulia ngai koinye musubi wake nake wenga ine ngubota wewe twika mwangangi ona yewe mwangangi abendukia ngai amukule na yu ole koma na anakwa ndemboa ndizika na wako mana makai ugethia nika tu unene kungi yewa weyu nina ulunjia uthio ni wanzi witwika mwangangi lakini emwe alame koma na anakwa makambua so Veronica no combination the ayon ni wa musi na mostly biblically ni applicable nundu wa fallen nature na tusia watu maadamu na hawa onakalaga na unaji uona takako indi ukazenga muno kayumana kia muthe ukuli jeuma pa ni ka Adam na hawa fallen nature yende ni yako uone ka ukulia kulio na ndiye ila waongazia ndiye sinyongazia no na atuyongwa no kauma mozei nondo na no kaende na kuongu ya nundu wa fallen nature niko with the and ni wa mesi with the amama sitani ange makaini ange mailiona na baundu bope pata munene wa wisdom kiliko kinene wengo letika na mekwe kana maiko mebo mathoko imisi na nuo mana tutholonga tutolongi na nuo mana obuyando mundu wakitemba kiyata. Haya mundu Wilfred wangu wako mana na andu makutolonga kana kwenyu ndini wa family kwi andu mamuthembo su netha mekwo amaeleka no amwata ozi vero kabeba kaka kaini nabe no katiani asiawe na nduko ndo wana masiani bloki wa mayone na ikimini witona wana some of my friends ukiwa mundu wa makulia no di Christmas musiye kukula na di musikuikata kwitu be mondo mbendete sijui brother akwanda nena siana ni wi mama makuka so unaona so ni kitu iko nitu kinena timanei twailo tethanya na chwara nundu kikwemesi ukuko kethia andu ni makite bandu bamwe mundu ni masiani we nongi mainena na sia ungi no siani we nongi ni mamblokia ni ye kwanza aya ungi ukuko kwithia mundu kayaka a certain family we mundu tethiswe munombe wa ungi aidha ngai amanenga okakale asu ange makwa komonenya aiga na umisembesa kusio udhangali chao yu kutinda tukathia tupesa unaona si kwesi ndo isu na isu yu twailo nena tumane si kwata nundu mesi welo inathima yes. Haya mundu Bishop mala nuko manite na ndwa kanoka eto wa mushiriki iku ya nye brother akwa kota ngwate ye kibanga brother akwa kote ulea na mona muno mathina moka ila handu mekwana itheka tulisema muthembo suri huwa mana mundu unesa thaingini withi yao mebithangite lakini ila kwatuga ni musidu kwenda kwanwa nesa ni huwa mana mundu ni mundu ndolonga mundu Bishop mala yu siendo imwe siekiwe ni ngai nundu wa tethe na thayo wa kwikara itikambi ya kusisia withia kila musimu onthe uo mundu wa muthemba na kethwa atevo wa muthemba taitwa wa kibeti cha muthemba yu kethia ni ba ciana icio onthe ni nzeo cianganya ni nzeo lakini maiso iyo ete ibeti bayumilo kimwe cha muthemba kana baisia wa mwana na kaitweka ni wa muthemba ucio saa ingine ni thayo ucio nundu yithwa ni kubalance maisha mundu wa uthokoania andu ama thokwana cia
saa ingine meke angi makechango makayithoya ithekana makafau na makafau nundu ke kamdane sukumau pe yakwa niende na uminukiriria yeta wa push with a purpose na yu akaema kwe kou akaema umela kindu kya muthembosu ndwisa kuona waidite kwika kindu kinani kana wenda oyigwa to punish mundu yo kuthokwa lakini kai kumbe gwika perfect ko andu ame kila bandu na ngai ya maiya tebia ya uno ona Israeli mwene ila matwikie ni mane wa Kanaani ngai ya meiya ya mbeni wa manenga Kanaani yo ndeni yo lakini izo nganga bumbe ndazi ya inakola ingumuti ya makabila angi atano alama kamubundi asia kau kwa ube ngumba usia ubundi asia ndoka ukenuka muzi ukaziyokengeza wikala ilo wikala Mombasa ukaziyoko ite muzi yondika ambela kuka kwanza menevyo manga kiveka bundi nono ambio ukabuya ni wethi ya kwanza ambio kwata na nethea kuu mabanga siendo yuwa mino bikalwethi ya pamu sikope mugo na ithekani we ithoe twe ingula cia mundu yuta mundu aibe na mwana ainya itheka na mundu nde ikalate bia maisha make mothe baby na yukite yake ya ukua baby na yukite yake ya kubinya na ndu isi mundu na kwa muvena ndu isi na genga iyethio munenga chao yo winza andu ikanyata nunu katika mudia iloke saithia na iwabe ni ya mwana amwenyu uyugethie mwana amwenyu na hoteli munene kundu na kuna kuishi olo wakie na kamusi wake munene na mekala na mugo na guna mukwati kathanga thikaba utunene ukwati katheka kaeka imwe ugethia ndake sokona na taito wocha na kila kitu chobe iloke saithia ni wafaulie ukekata yu andwa maikosekana vero lakini usio wa ndwa no ndumwe keka Yesu ndasa kwa yutasi idhati atangu izio tangu kwambo manu na keka kwa Mose akora mayaevo teimana kana undowa iwasio wangai kwa uno lazima pese inda bena nduthini alama mautokwa ona serikali itu nazio ona muzundu unaza kuyo ndokone onzeta mwazio ona wenga likone yangi mamevunziri madanda mbele mambo kunithitie kapaso makwatize umutisha ndumbute nithamie kwa ndumbute nithamie jundo thia zazi onde musumbe gwite athelete ona governors bithia enandu lakini aloza kuite team make bakunthi nibe no lo kuthokoa ni kana mundu ndaka bete next 2027 aende na umuthokoa na kwenda kumwana ngezitwa na sasi onde muita officer wakwa my officer na kaini woko moya nono muzaidi hizi atakikulacho kinguoni mwako kivithari Ozeze ndiko cha nwende na utetheka we musikwa kuruka na la wekala kuyandu ndolonga ikani tito ndolonga nikwithwa ningisi andu boka makatolonga nyalangi na inde no we wekala na mwata kwandavye andu asuka na tutavye ndeni wa kilungu cha Tuneenanye musikwenu andu ala mataeta muwo mebo makumutolonga mwikala namo ata nikenda tutethie mundu ungi we bandu kukulia atona kwika ata brother wake umukwati kibanga labda muka ndeu munenga muguona ndeu muwie mwenda liwa thiki ikone ageyewie na maundu mamuthembo obalo thukuma obalo thaitha labda be andu meku kosetia mugo kana meku kongania nikenda undu lo kwika ikavikie na kwaila naende utumani wa kutumandirwa namba 3 kenda 5 katuka totandivya netusokere bitu kile Usiaise wendeni wa kilungu cha Tuneenanye na tende no nene yulu andu ala makoloka alangi tundu andua ndene wa mesitu matona kwikanwa na mwata na ende thawe na umwe andeni wa musi waku kana balo thukuma kana mawiluko bala wethia wa education yu undu tona kwikalanya namo nikenda wethie mugo ni watinika ndeni wa mesitu na ndeni wa mathayo maito mundu kana mbe bayu be wini ladies first round yo andu asuma ile kalani wa mwata Wele tina matema wanga ange tina matema na maina affect life sito na maina alikandeni wa maisha ni maito lakini njwe kala na mondu baile tena mugo wekala
Mani kondo lika na bala mai masi ai. Mundu mwini wona othuku okite. Ai wathokia. Nona na mundu ndolobwa. For example, ndio usiani iwe na mundu Wase for example ni mukuru. Na bayondo mweka. Nondo monene anokwiwesi. Lakini na hiyo na character ya nondo suwa kukongania andu elangi ndokwendete ndendete muwo kwithiwa na that pride ya ndio wenda ethe musema ukweli bo kwenyu yu mundu wa muthemba ucu kindu chambe kilole kwikala nake na woi na kindu cha keli pe asiai machangi asiana kukita kaka kwanza yubo unibo ngwigwa ngwendo weta pe asiai kwethi ya musiai asiye siana mbingi siana imwe sikala Mombasa ingi sikala Voi ingi sikala Ilobi na yuba Christmas siana zonde sienuka siana sienuka akoka musia kosa siana ile mothelela bumondani othia sitabeti utuku ai wa umuko wese nunambikie yeye nango nizi moya anzome muno anzome wese yukana kake utabwa wese na wathene ndete mama utako ni bata muno mama ona awani nyota basi no kalata muno ndabyata na tabya swange yu newe be mundu kumweta wese eweki othu yu kila asiye mwala matusia isima ile kwikavero nimailete kusisia withi onetha bokana wa ciye kena wonzu osu ndukachangie ta we musiei withi ni woko kwa matwanya mundu ka umwingi we katika families muno naci mundu wese mama to ciye pero cianile ciakwa ndielete ninya nizundu na lekwe kalasio na etha bekana kama kena thina we musiei welete kosa kala kena thina na kala kange katena thina na tutungi onagetha mwezanga metha cia kwa kabuli mwe na mukwikala nzi munene paiki ndukita soba fero lakini wana asiai matia mesingi na makwithia mekwenda kwarania ciana kauzwithia mwingi pyu na yu bishop no ko tabyondo suika na wana we nondo uwenge bosu na family ngi tina thina no kwithia tisa tani ukutha wasizo tisa tani ni pe mundu kutumika aya kindu kingi kikika katika families ukutha saingi be andu mendu anyo muno ukutha usu wako ni wazimuni mundu akwe wai weze winie no neba hache mundu anambe ibe mundu bana eba na tsiana na nenga next example be mundu kombe basi none bana sia alamenda ayi hadi kubela mundu na mwe baasiana Umboneza kwa kaya and you always live you are saying kwa potential mundu ibando bagone ta iba hivi unono kungezio one of your sisters umuyai be mundu I'm seeing someone choyo yusi mozi okonwa ati basta kiye utunda twaika kyo ngawazi unde nokuthe kintu cyanange uzola wini azoke wanile ndu riwa bata na uze mozi yundu kuwa oenda kwanthe yundu wata bube mundu nenyi kilo nenyi so kilanga iwelo tuthe na ndo lamena bebo tutabali mele kwa kana wo na zila makweti otumika kukonkanya ciana mama ne kana mbewe mundu kubanda ne kwiza kukakweta thina nundu yu nyeta kwa ne anane katika Andu anyone withi ona ile ciana ciakwa ciona ni muci wa Andu anyu wici ciuko liko ila laini so ngai wele ndo tutaithi tumane twina generation yukite na twa lo myonye mesingi abala maile kukokinyela kwa ci ila matucia ici tabadhale ka yukonganya ciana. Asante Reverend Kabeba na enda be mundu wa muthemba ucu utuini kwenu no share ka story kanini ndira mwana kala na wa mwata baba to ya bangetu yela miendisi na kwimbe wetu konde obegwa kuni to weta ending gali tai anyway kila utui na kila musi uiko samu na muthemba ucu kwasia baya ikoloki na mundu wa mathina ugethia ni wa mathina na twe tunanena be mwana mu kwanza wakuna wa muka muno na mukae gitai na niendete omutani imbia pastor na guka thauka no kwika to ndimuhule ne pastor imbia kwa ta ukubanga ibasha na ndi uimana yine kuna mundu tuwe nkokona so actually tina ndu mamuthemba ugethia ati na mupshu seriously mendeni wa mesi na you undula wi muyo munene no la twailite kumana nuwe soba and nuwe we oswani anesa na nuwe na mesilia tondu nuwe siti bishop mala ya naweta
akasia asisie na waelewa na amweni sawa eyo mundu isawa niko nawe taiwa mara ndukambio ngwatisia makwani ba you amusisia nundu niwe we soba na niwe na kiliko kisio na niwe kuelewa undu wambe ula waile kweka ni umana undu uikali nake na niwe ilo mumana ukamana kala siake undu ibe ndukanga na ukamana endete ata na amenete ata nundu wale akumanu wetuika victim ya mathina matemako no yambe othina muno na uyithi athayu waku ukekala we na kialia na we musamba yithi aisu yithi aikwete maundu mayo na ni angie ndiwondu ucu muno male yanambi ya na kwacia kana andu aya tunenga wani ngai ni kana matu train which is very true actually me atatu taka maya izilwa mwakini Nebukadneza ndona binya ngai ngai ndaithi abu kumabau ni mwisite ya klish ma uwo paye ruwanze and mostly Misyini kwitu na you bishop we na tuya kana andu asiyumba tumautho wakitheka bandu bangi na withia na properties yako ni kana war for it conflict namo is no solution usino usungi omwe angini matona ithia me andu violent ukethia watia ciana withia cithurumiwe withia kibetikitabu cio mvuku no yithia thayu wa mukautimu cio instead ya confrontation na kutoa mkusaniti ni kia nesa wa ile tho imantha usungio permanent wondu wa ile kalani ya mundu at a distance ni kana withia muyo kolobana you Veronica kwa you kathi ni na boye mboye moya ibinya muno ne ya ngai ni wesi ninye muthembi mucio na bai muthembi ungi ngai ni kana ni mesienda ya cia ki uthembi nye ka mundu kamwikalalie ka mulolongo ngeu akwekwa Tibala mololongo nida. Tibala me wikala. Ni mutina tinanga nuwa myomba itina nitu. Ikathio kethe ikwata nitu. Ne ngai nenga mwanya nithie no lota yo wako. Na nikananda ithie cietwa yako. Nikana ndikethie mushirika wa mathina angona ba thini wondu tutwanie. Na boya atene muno. Na ngai ewa mboya na namwe nikana makoka kwakwa. Ngasungi ya mathina. Nundu kwa muthembi niyo kwaendao mama ndeto cioma na wenga yewa mbo Yesu na umanwa mutu yengi muno te umethanthatu na yetu atatu na nienda ukutabia kenda wa ile obone yakitoka akiona na mostly wa manzika niwe musio bya numateke advantage yose wako so the best thing ni kumandha yose wako ile othio wekalia ba nikanoka manondu so problems ya ndumeba neye ngai nienda makambukia nyingatete ya cia mekwasa lakini ndikashiriki thini wa kuigwa maicukana kana maitabania nae kana ila mikia nicio andeto kana ila nguza nicio ni mokitie so the best thing in brief ni acia kana ethia mwina mundu nundu ebo ethia we utucia icie wina mundu watwikie problem kwenyu weyunywo sungio wa mathina acu ni kana umie osungio kwamo nundu ila na Veronica ila na ndio te yuma koloba nana mayuka kuni na moga ni wewe ni ngwese we na gaimbia bro mbizi hata ne wathami ndimwe bro ngwese nesa muno niwe kaundu wewe ndatike hata nundu na gete ndu ni twatumie ndu ninge watanizia mwitu mandu wenda tike hata ngoli ndimwe ndiye ndakenene ezia nundu wakwema na uya indauni tafadhali ukakula ni tinena nina kunundu itite na kileko natika umilano usungi weno la soba ula wena kileko kisio ndwina usu wena mathina. Asante Bishop Mala ene edukeje baba ende tuneza kindu chambe ndonda kusungia yulwa mundu we ikata na it's just simple kana ni kindu kila isi munobyo wa mina kumana kana mwena mundu ulo Masumbuaa mana Masumbuaa ngalikoni eba lazima edwe ena kalaini kake kala Masumbuaa family nako na wamino mana kindu chambe wambe edo no manya kindu chakeli elewa undu utonda kwikala nake edwa ni wisikana ni mundu tona kama amina kwikala nthi umwese ambia kokilania amutetanie mwambie ukita wona mwamina ikala nthi itondu tekala mwakethania ukila avoid
uma run away uma neka na mwike so bika no wa manyeke wango kila ukaobika undulongi wakatatu osa ebinda yako isio yako bindia nduketho wi muneni itho mwithukisia lakini nduketho wi muneni osa ebinda sio muno yako bindia wi weka kubindia ukethio na itho family ni ya ndukenda tazuma kwa kabeba weka laana iwa bindia alafu inde ya muthia ambio manda solution cia kibinafsi undu kabeba wa manthie undu utona kuyuka ikwikala bandu no kambia maisha maku kana kambe ukaboyanga iya unenge undu utona kwikala nundu kaingi sindu icio thesieta wani tulu andwa kana tuthokoania andu ala mathokoa misi media wa muno ni rumors gossip sindu cia nzuku kukwatiania na aciai ni kana matesio ya nundu amino kwata credit kuma kwa aciai ni wa mathana no kuyutesa mundu ya kwa number 1 itho ina ngo pia ya ku accept kana mundu ni walikanile na aciai na indi muthia bietho ni wa ki family isubie muno nundu wa kwisa kwambia kwikana nai kwa the best thing utotha kwika ni kwiyose tambia yaku na kwikalote actually andu ingi masinda wa nundu mentha maenda makompete na kaulua ndwa ukayugethia mundu nu aunga byangali baya ena PhD ena akili yake nu somete na muno andu amaulua ni masalenda alameta wa faith masalenda ni masalenda yo buja uma baya mundani tembona nukuona ona kaute nena nandu aingi maito angwati Christians lakini etikilaite quote Biblia saingi nundu when we are Christians lakini nukuona vida ya mwana kimama ni wosa mali na ni mwathi na iwasioka na ile mwana yingi baya mundani yazioke gwete yembe yo konsisi andanzi yesu yiniwe ba musiu yini wo ethi ni mwana inya waye na ni wasioka aende ithe amwe na tamani yake ka mundu ni waendie mwene kiongo bona nikalete na kuba muno ya no bona ndo waiza kana nako ona baika londu ne thinza ni to londu ninye ni ndao ivia ninye ni ndao ngivia ugona ai ona right lakini kaulua with the either ndo watoje kana ele wa mwana waku ni muthuku ele wanake ni muthuku ele wanake ni muthuku faith yana na nasi na kwa ndo na nasi musio ni wisukikala asia na icio ciothe na iwisi ndu wa ilite ku treat na yethwa wane wa silingi ya na no longe unenga silingi ngili cionthe itwikithie ngili nikala withie mwana onu ndo kwati ndo yanana uwa unenga yana imwe manaka na aunenga kuma ngoni uwa unenga ngili aunenga kuma ngoni onthe ni ciana cievu yaku ciananie kwa uma ndo asuna nena muhimu munopyo enda ana wabika endo some musi usi cia withie la ngokulia ngokwile na ibaye ndieba ni kuete thina ya ngaini ni sikana no tono nenga mbesa cio tho wangu kwingi ila ngwambia kuthiba yani ngathenge mubako ya kwa my brother then sino kumbukirira ndukathenge mubaka ungi twethi wa thina na kinu ti wa musi akweto uthamya makonge akabanda ba akatho ayungu no mone so thine thi ai na nekia waya na ungama ambia wikite waya ba uata kithaka cha kibikite ba ukibikite ba imbe una mwa ona kana thina wenda kibikite ba ambia kibikite ba na mwe ngongeleta ambia ingi songa be ningu kuongela kibikite ba ekaita ambia ingi yimwe nikana yingi tikasumbuwa angolie kwani kwa kibikite ba asio kainde yuthe kwani kwa kibikite ba na mwe ayendie nda kuongela ba nundu yuwe unakana yuwe ile tongulia iwona kibikite ba mvako bikite indi na mwe asitia kitunga tekia na kia yuzi abandi wote mutwaye ko na cia banda wana inyama kwa no nundu kiana wona tajende ambia ina mwe athiuka kithe kacho nthecha my dad wethi acho nthe kina itungate ila wasisi ona cia mbatete ambia mondeke
ninona nyemwene mubaka kwa elewa undu wa ile to treat mungusu nijo nona Biblia yasia mutui waku mutwa itambia yingi mutambicie yingi au lazimithia au lazimithia kana ukune ko bingali mubindo icio ndio maana kana kunwa ko bindo yiga lo wetira ukuno kuwe mayo maana je kawe na uwi wa kumanondo treat mundu o wa mathina Asante ni kwatia andu ni matereka sisi wa Mutongo TV matereka na kamba onthe na endi twikale ina muguo twikale ina wendo na wetha wina mundu wa muthemba usu ni kwati ni wa manondu tona wikalanya nake nikenda withie ni tekala thayu musio ni mubeanu ndu auka thini wa kilungu cha Tuneenanye ni mwetha mwema hoteli muno ngaina mwathime na mwethi wana kwiyo cha kwaila kwa yutio twathie nthi ilaka Asante. Amen.